السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين قيك آلي خبجمو سينا إن شاء الله. سينا رسولا ربي جي إن شاء الله رر إيقال سينا رسولا ببريدو تأكا ديمتي مي آيتو تأكا شتوتي أرقويتو إن شاء الله ولله لا سينا رسولا خنا تكوتك أمانين إسني فيما ققبابسي أكا ستي حالة بريدات جتشولا سني جتشا هردو فايسين جنة سينا رسولا خنا قيستي واحد دو برتن واحد دو وان بايي توكو برتن وان سلا برچوك أبدن هدو جرا سنشوف يا ربي جي نبرتني سنيجتشا شيرولي غودا ورس خيس جرتن صاحبان خيسان وبليان خيسان ياما شيرولي غودا إن شاء الله. سينا رسولاتوني يوني في سينا رسولا برتي عليه الصلاة والسلام واحد دو برتا مثلا فكينياف تفسير القرآن برتا يو سينا رسولا برتي حديث رسولا برتا يو سينا رسولا برتي رسول جالته جال الرسول إيمانا سيدا جال الرسول سيدفا رسول عليه الصلاة والسلام دينهن أكاتا اتدررمي أكاتا تجنقمي أكاتا أسجيه دوبا دينا خانا أمنتي تانا أكا جبيشتو ستاسسا سينا رسولا برون صحابوتا مقالي صحابوتا برتا مقالي لولا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم لولا برتا أكو مسانيتي وان بايي برتا جتشونا ثاني جتشا هردفاني سنين جاء إن شاء الله يا ربي جاء الرأي قال سينا رسولا عليه الصلاة والسلام سينا الرجال نما خن تجي تنقبا إجتي سينا جال اللي ربي سينا قرتي أبا شفاعة قدا سينا قرتي نبي خينيا خن دكان الرا قر إفتي نباسي سينا قرتي دكان الرا إفن نباسي سينا جرو تنانو إفسي سينا أمنتي بريدو تنانو فيدي أمنتين تون أكامل أفتي أمنتين تون أكامل تياسجيسي دررا ميك أجنقا ميك أركو ميك خيسة دبرتي لبو ميك إتي وريقمتي دوبا أمنتين تون أسجيسي يجو دوبا سينا رسولا خنا رسول عليه الصلاة والسلام أمنتين وتشفتينو أمة مسلمة أمني مسلمة نتشفتي مسلمة مسلمي هندينو أمة نبي محمد أمة نبي محمد جني أفان إنجرتي ونتي أمة نبي محمد جتشوك أفودون تهين نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيخون سينا إسا بيخون قرآن يخون أكاتا اتبو بيخون حديث يخون أكاتا اتلوف بيخون أمانتين تون أكاتا اتلوف بيخون إسا بيخون إني خون أكمتي عليه الصلاة والسلام هذا في أبان خي فدا صحابهن لبونتي فدا صحاباتو إني أكمتي قرتي أمانتي تناف وريقم خفلي أمانتي تناف أمانتي نتي أكنتي لافتوتي ألوتان أركني تنجتشودا أكمتي أمانتين تون أزجيسي برون درك أمانو رتي جتشو يونتي سينا رسولا خنا بيني نبي خين جالني جلدمني سنة إسا هردفني أمانتي إسلام ما بريدو تدكنا الراغر إفتي نو خنا قرتي باستي نجابيسينا أكا جابيسنو اللي نتاسيسا جتشو سنجتش سينا رسولا برون نورتي ديرك أما وبليان خيا كالي خبجمو بكجر تنتي نجاني ربي سن رتي أجراتو تناف أني هدو اللي سنتيهن إيريسو وان نقولو فعلو مالي نسب رسول الراهين إسيني إيقال إن شاء الله أرانتنا وان تكشو تكا تكومان إسيني إيقال جيجو موانين إسيني إيقالو مالي نسب إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قوسا إسا نسب إسا الراهين إسيني إيقالا جيجو ردوبا نسبني نبي ربي صلى الله عليه وسلم الرجالة نسبة الرجالة قرتي نسباتي دتي تنرتي قافة وياك يا ما حديث يا قرسي جامع صغير خيستي نبي ربي صلى الله عليه وسلم وانجئ كل نصب وصبب مقطوع يوم القيامة نسبني قسماني في قرتي صدومان شفتنو جتو وياك يا ما نجتي ولا إلا نصبي وصببي جا قسماتي يا قستي يا قرتي بني هاشم ملئ قريشي بني هاشم تمسلمة تاتي مالي شفتنو قياسا نفسي جاءنيتي نميو والرا ايساني جتشورا دوبا نسمني رسول عليه الصلاة والسلام الرجال نسباتي رسول صلى الله عليه وسلم بكسديتي فونا مالقونا نسبني جتشو نبي ربي صلى الله عليه وسلم بكسديتي فونا توكو نسبني سا ديمي تي
إلى عدنان التلابت إلى عدنان التلابت خوني صحيحا خجبا فميجو أبوتيسا نبي محمد الرائقلي محمد إلما عبد الله جتشوران نسبني سا ديمي 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 إيس الأبتا عدنان الرد أبتا خوني سند صحيحا قرو وان أدناني أولي شفتنو جتشورا وان أدناني أولي bakka saditti qoonnaa jenne ilaa adnaan kajiru sun nasabni ilaa adnaan kajiru sanada sahiha jechuu adnaanii ol ilaa hanqa nabiyullaahi ismaa'il gahutti wal dhabbii keessa jira khilaafaa jira ammallee bakka qooda gartee sadaffaa ismaa'il ibraahimirraa jechuudha ibraahimirraa hamma nabii aadamitti gosti maqaan isaa hagalu ilaa nabi aadamitti hagalu sunillee wal dhabbii jira mee waliin halaallu maqaan isaa nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam maqaan isaa muhammad ilma abdallah ilma abdulmuttalib kun maqaan isaa sheeybaa ja'aniin ilma haashim sheeybaan kun ilma haashim kun maqaan isaa amr ja'aniin maqaa isaa jechuu ilma lu'ey ilma gaalib ilma fihri sigalee ilma maalik ilma nadr ilma qays nadriin kun maqaan isaa qaysiidha ja'an ilma kinaanaa ilma khuzeymaa ilma mudrikaan kun maqaan isaa caamirii ja'an ilma ilyaas ilma mudar ilma nizaar ilma macad ilma adnaan akkanatti gala ilaa adnaanitti jechuu ilaa adnaanitti dimtsa aysammaam dimtsa achirnawuu jetti sagaleen tun hin dhagahamtu dhiiroo tanaaf amma qooda durarratti ilaa adnaanii galchine muhammad lal ilma abdallah ilma abdulmuttalib kun maqaansaa sheeybaadhaa jenne ilma haashim kun maqaansaa amrii jenne ilma abdimanaaf ilma mugiiraa ilma qusayin kun maqaansaa zayd ja'an ilma kilaab ilma murraa ilma ka'ab ilma lu'ey ilma gaalib ilma fahr fehr ilma maalik ilma nadriin kun maqaansaa qaysiidhaa ja'an ilma kinaanaa ilma khuzaa'aa ilma mudrikaan kun maqaansaa aamirii ja'an ilma ilyaas ilma mudar ilma nizaarii fi ilma macad ilma adnaan ilaa adnaanitti gosti maqaan isaa ilaa adnaanitti jechuudha sahiha sanada sahihan jechuu amma adnaanii ol deemname amma nasaba nabiyyi keenya adnaanii ol deemna waan adnaanii ol jiru wal dhabbii jira haayye adnaan ilma ilma humeysic ilma silaamaan ilma caws ilma buus ilma qamwaal ilma ubeytaka ilma cawaam ilma naashid ilma xizaa ilma baldaas ilma yadlaaf ilma طابخ ilma jaaxim ilma naaxish ilma maakhi ilma cayd ilma abqar ilma cubayd ilma addaca yani daca ilma xamdaan ilma sambar ilma yathribi ilma yaxzan ilma yalxan ilma arwaa ilma arcawi ilma qayd ilma diishaan ilma caysar ilma afnaad ilma ayhaam ilma muqsir ilma naaxif ilma zaarix ilma sumay ilma muziy ilma cawda ilma cawaam ilma qaydaar ilma ismaaciil
ilma Ibraahim alayhima assalaam ilaa Ismaa'ilitti galchine jechuu ilaa Ibraahimitti galchine amma maqaa rasuulaa Ibraahimii oliyoo ilaa hanqa nabiyullaahi aadamii galchina kunis wal dhabbii jira garuu Ibraahimii alayhi salaam ilma taarix takka aazar maqaan abbaa nabi Ibraahim maqaansaa aazarii jedhan ilma aazar ilma naaxuur ilma saaruuc takka saaruuq ilma raacuu ilma faalix ilma caabir ilma shaalix ilma arfakshad arfakshad ilma arfakshad ilma saam ilma nuux عليه السلام الملامك نوحيس الملامك الم متوشلخ الم أخنوخ نبي الله إدريسي جان أخنوخ نبي الله إدريسي جان الم أخنوخ يخا إدريس الم يرد الم مهلائيل ilma qaynaan ilma aanuusha ilma shiith ilma shiisoo keenyuti ka aadami alayhim assalaam amma nabi muhammad irraa ilaa hanqa nabiyullaahi aadami galchinee jechuu maqaasaa agartanii aadamirraa ilaa hanqa nabi aadamitti galchinee jechuu nabi muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam ilaa hanqa aadamitti maqaa isaa galchine hayyee usraan isaa hoo nasabni usraan isaa sheer walii godha inshaallah usraan isaa yookaa maatiin isaa bani haashimii irra caaltuu haashim itti gartee haashim bin abdimanaaf isatti irkisan gosti rasuulaa bani haashim tuni haashim ilma abdimanaaf achitti irkisanii jechuudha duuba haashim nama ka'baa keessatti hoggaa gostii gartee gostii adda addaa seenaa dheertuudha nama siqaayaa fi rifaadaa hoggaanii fi hajjaajoonni dhufan nama nyaachisee obaasee wanti godhu nama nyaachisee obaasee itti gaafatamaa hanqa gartee uummanni hajjaajoota hajjii godhanii achirraa deemanii nyaachisee obaasu ture akkuma sanitti nama obaallee itti gaafatamaa obaa warra gartee nama obaasuuti warra hajjaajoota jechuudha. warra bani abdimanaaf gosa gartee isaa bani ilmaan gartee abdimanaaf keessaa haashim akkana ture jechuudha duuba abdimanaafii fi banu abdiddaar qooda gartee makka keessatti ka'baa tana gariin isaanii hoggaanii fi ka'baa warra gartee ka'baa uffisu hoggaa ta'e gariin isaanii hajjaajoota warra nyaachisu kanneen warra hajjaajoota nyaachisuu fi obaasu fi warra nyaachisuu fi obaasu warra gartee abaabuu rasuulaa jechuudha abdimanaaf ilmaan abdimanaaf keessaa haashimi jechuu duuba haashimiin kuni nama sharafa qabu nama akkaan coolleedha nama sharafa qabu nama gartee guddaadha nama damiina nama kabajaa guddaa qabu nama yeroo duraatiif biddeena gartee biddeena tariida yookaa biddeena maraka foonii wajji waliin laaqame jechuudha laaffisoo jennaan nuti laaffisoo kana nama hajjaajoota yeroo duraatiif nyaachise isa kana jechuu wakaan ismuhu maqaan isaa amr ja'aniin haashim kuni bani haashim kuni maqaansaa amrii ja'aniin duuba haayye maaliif haashim jennaani waan laaffisoo godhuu jecha haashim ja'aniin nama yeroo duraatiif bonaa fi ganna shaamii fi yaman karaa godhe jechuu li'ilaafi quraysh rabbiin dubbate nama yeroo duraatiif karaa godhe sunnaa godhe jechuudha duuba inni kuni haashim kuni abaabuu rasuulaati abbaa akaakuu rasuulaa abdulmuxalib laal abdulmuxalib akaakuu rasuulaati akaakuu rasuulaa abbaa isaa jechuu abaabuu rasuulaati jechuu maal godhe inni kuni shaamiif kara shaam taajirummaaf yookaan naggadaaf deeme akkuma naggadaaf kara shaam deemetti madiinaa qubate hoggaa madiinaa qubate intala takka arkee
intala maqaansi Salmaa intala Camr ja'aniin. Salmaa bintu Camr ja'aniin. Ishiin tuni gosa gartee Adii bin Najjaar gosa kana isii tana achitti fuudhe jechuu. Hoggaan ifi fuudhee hin beekan maatiin isaa hin beekan ilmaan biroo qabaachuu ture inni ilmaan biroo qabaachuu ture. Ilmaan meeqa qaba? Haashim jechuudha. Abaabuun rasuulaa alayhi salaatu wassalaam dhiira 4 fi dubartii 5 qaba. Dhiira 4 fi dubartii 5 qaba. Dhiirti 4 maqaan isaanii Asad wa Abu Sayfii ja'aniin lamada Nadla sadaffaa fi Abdul Muttalib. Dubartii 5 khayni qabu maqaan isaanii Ashifaa ja'aniin takka talamada Khaalida ja'aniin تصدفها ضعيفة جانين تأفرفها رقية جانين شنفها جنة جانين دوبا شنن دوبرتي شنيفي ديرا أفرقب عبد المطلب خوني حاتسا عبد المطلب خوني أما هاشم خوني أين يفوري جنة مدينة سلمى فوري جنة سلمى وقاني في فوري إيجاسي أتشتي أروز سيني سلمان توني eegasi Haashim ka'eeti hara Shaam deeme jechuu. Salmaan haateeti ulfa ba'attee garaa godhatte. Waggaa garaa godhattu ilmoo eenyu garaa godhatti? Abdul Muttalib kana. Maqaan isaa Sheebaadha. Amma Haashim abbaan isaa Haashim kuni abaabuun rasuulaa kuni akkuma biyya Filisxeen dhaqetti dachii Filisxeenitti achumatti du'e jechuu. Achumatti du'e jechuu. Hoggaanii fi achitti du'u ilmaan isaa warra Makka jiru akka abbaan isaanii jechuudha. Akka gartee Nadlaa fi Abu Sayfii fi Asadii fi kanneen cuftinu akka abbaan isaanii ilmoo biroo Madiinatti intala takka Salmaa tajaaniin fuudhee achi dhale. Quban qaban hin beekan ture. Quban qaban ture. Amma Abdul Muttalib guyyaa keessaa eega gartee abbaan isaa du'e jechuudha. Muxxalib jechuudha. Muxxalib jechuudha. Abdul Muxxalibii miti Muxxalib. Eega abbaan isaa du'e booda eega gartee du'e booda obboleessi isaa eega du'e booda maal godhee iyyaafate. Hoggaan fi iyyaafatu ilma tokko hagartee ilma obboleessa isaa Madiinatti ilma takka akka dhalee jiru dhage. Hoggaa kana hoggaa achi dhaqee arke. Iyyaafatee hoggaan ifi dhaqee achi arkeeti mucaa kana hoggaan ifi arkee ifi qabee booyee dhungatee ifi qabee haadha isaatiin maal jeen fuudheetiin deemaanii jeen lakkii fuuteen deemtuu jetteeni dhorkiti haati isaa ta Madiinaa jirtu tun. Hoggaa kana isiin inni maal jeen bar ani kaniin fuudhee deemu abbaan isaa qabeenya abbaa isaatii fi gartee nugusummaa abbaa isaa yookaan mootummaa abbaa isaa irratti isa kana fuudhee deemaanii abbaan isaa nama gartee damiina nama kabajaa guddaa qabu fuudheetiin achi geessaa jeen haaya jetteeni kanniteef. Abdul Muttalib kun maqaan isaa Sheebaadha. Li'aannahu maaliif Sheebaa jedhame mataa isaa karaa duraa kanarraa arrii qaba. Arrii waan qabuufi Sheebaa jedhanii. Waan arrii qabuufi Sheebaa jedhaniin jetteen haati jechuu. Amma obboleessi Muxxalib kuni wanti yaabbii isaarra fuudhee ibbooda mucaa obboleessaa kana ibbooda kaayee hoggaaniif Makka seenu. Warri Makkaa maal jedhaniin? Abdul Muttalib gabra Muxxalib jedhaniin. Gabra Muxxalib gabra fidate mucaa xiqqaa tokko gabra fidate jedhan. Aboo akkana hin je'inaa inni kun ilma obboleessa kiyyaati akkana hin je'inaa jechaa tureen. Achumatti maqaan itti maxxane jechuudha. Abdul Muxxalibii gabra Muxxalibii jedhaniin. Akaakon rasuulaa kana jechuudha amma. Akaakon rasuulaa gabra Muxxalib jedhaniin akkasitti itti maxxane jechuu maqaan. Hoggaaniif itti maxxane amma adeerri isaa kunis du'e jechuudha. Hoggaaniif adeerri isaa kun du'e bakka abbaa isaa san Abdul Muxxalib bakka abbaa isaa fudhate jechuudha. Nama maal godhu? Nama hajjaajoota fuudhee obaasee nyaachisuu tahee jechuudha duuba. Hoggaa kana Nawfal ilmi gartee adeera tahuuf Nawfal jedhaniin isa gartee harkarratti wal qabaniiti seenaa dheertuudha.
harkarra wal qabanii san booda muggutii wal godhanii eessumman isaa fidee eessumman isaa gargaarsifatee seenaa dheertuudha. Tana biraan kutaa. Duuba Abdulmuxalibis akkasitti damiina tahee bakka abbaa isaa san fudhatee nama hajjaajota obaasuu hajjaajota gartee nyaachisu tahee hafee jechuudha. Amma akkuma amma duraa gartee isiniif himetti Abdulmuxalib ilmaan 10 dhale. Ilmaan 10 dhale. Odoo hin dhalin tura ilmoota akka qofa qabaachuu ture. Maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa Haaris jedhaniin ilma duraa hangafa isaa jechuudha. Akaakuu Rasuulaa kun ilma tokko qofa qabaachuu ture Haaris jedhaniin. Mana arkeeti akka gartee rabbiin manaa mangarsiiseeni nama tokko dhufee zamzam bishaan zamzam kun dhokatee ture cuqqaalamee ture eelarraa jechuudha. Namni arku hin jiru namni gartee namni bakka inni jiru namni beeku hin jiru ture zamana dheeraaf jechuudha. Duuba akka bishaan zamzam qotu taasisee rabbii manaa mangarsiisee ilma isaa san fudhatee dongoraan akkasitti qotee bishaan zamzam arge. Bishaan zamzam san jalaa gizeen fi qotee seenaa dheertuudha. Amma dura akka gaariittiin isinii himee ture ni yaadadha. Duuba bishaan zamzam hoggaanii fi arkee Qureeshiin irra wal qabde jechuudha. Bishaan kana abbaa keenyaa gartee Nabiyullaahi Ismaa'eeli akaakuu keenya gartee bishaan kana waliin qabnaa jaaniin lakkii waliin hin qabnu je'eetiniinis muggutii waliin godhan. Eega muggutii waliin godhan booda nama adda nu baasu laallanne ja'aniiti ka'aniiti xarafa gartee Shaam gara xarafa Shaam nama intaloo gartee waaraayidu Banii Sa'adaa ja'anii intaloo waaraayidu takkaa jira raaga gartee nama sihrii godhu kana. Isii bira isiin sun addaan nu haa baastu ja'aniiti ka'aniiti Qureeshiin Abdulmuxalibis ka'eeti odoo karaa deemu jiranii karaarra dheebotanii waan nyaatan sinqii fixatanii san booda namuu baqqaa asumatti yoonii fi duune waluma awwaallaa qabrii qotadhaa ja'aniiti qabrii odoo qotatanii taa'u jiranii san booda Abdulmuxalib lakkii nuti gartee karaan goonu kana yoo duunes karumarra odoo deemnu haa duunu malee ka'aa bakka jirtanii karaa itti fufnaa ja'anii hoggaanii fi gaalasaa ol kaasu gaalasaa dhaabu gaalasaa jalaa bishaan burqe jechuudha. San booda warri isaan silaa muggutii deemaa jiran maal ja'aniin rabbii zamzam bishaan zamzam atii sii baase saniitutu asittillee rabbiin bishaan sii baase sanii jecha nuti bishaan zamzam kana sitti muggunnu muggutii sitti goonu bishaan zamzamiis keetii ja'aniini bishaan zamzam hasaa godhatee akkasitti fudhatee jechuudha duuba. Duuba odoo rasuulli kuni cuftinuu odoo rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hin dhalatin dura jechuudha. Odoo rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam hin dhalatin duraas Abrahaa ni beeytan naa'iba qabaachuu ture. Bakka bu'aa biyya Yaman qabaachuu ture. Maaliif jennaan biyya Yaman zamana dheeraa amata 700-800 akkana bulchaa turanii ja'an. Biyya Yaman Abrahaa kajaaniin Habashaan kagartee biyya Habashaa kaniisaa jaareeti kaniisaa kana beetakiristaanii jaareeti ka'abaarraa namni gartee kaabaa dhaqee ziyaaru san Araba fuula Arabaa cufaahu akka beetakiristaana kanattiin deebisa je'eeti akka dhufanii bakka kaabaa jaran asittiin isaan gartee akka ziyaaran taasisa je'eeti jaare. Isaan keessaa tokko ka'eeti Arabtichi tokko ka'ee wanti dibee jechuu sagaraa dibee biyya Yaman keessatti eegasii aaree dallanii waraana gartee 60,000 walitti qabeeti ka'abaa kana jiiguuf jechuudha. Ka'eeti Abrahaan waraana 60,000 gariin isaanii 70,000 sorra jiru jira fuudhee odoo deemu jiruuti ummanni gartee karaa irratti gosti meeqa duratti baatee akkasitti warra dhoorkuu fi warra isa gartee isaa hojii ta'e jiddu deemee ka'abaan jiige je'ee odoo deemu jiruuti rabbiin xeeral abaabiil itti ergee shimbirroo afaan isiitii fi dhagaa gartee jahiimirraa dhagaa ibiddaa jechuudha. Afaanii fi miila lamaan isiitiin dhagaa 3 fuuteeti akkasitti fixxeen isaan hundaahu fixxeenii jechuu kuni ogaanii fi rabbi subhaanahu wa ta'ala rasuula rabbiitiif if duratti qopheessuuf akkanatti qopheessaa tureefi jechuudha duuba. Na'am. Wanti kuni uumame rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalachuu dura Abrahaan hagartee Kaabaa jiisuu deeme
odoo rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalachuu dura guyyaa 50 nabiyyi rabbii dhalachuu dura guyyaa 50 duraa ja'an gariin isaanii guyyaa 55 duraa ja'an akka lakkoofsa awurooppaatti bara 570 takka jechuu akka lakkoofsa awurooppaatti rasuulli rabbii dhalachuuf eega guyyaa 50 eega abrahaam halaakame booda eegartee abrahaan halaakame guyyaa 50 yookaan 55 booda rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalate jechuudha duuba sababaa kanatti sababaa gartee Abdul Muttalib ilmaan 10 dhale ilmaan 10 dhale keessaa dhiira 10 dhale isaan keessaa haduraa Haarisi akaakuu rasuulaa jechuudha Haaris Zubayr Abu Xaalib Abdullah abbaa rasuulaa jechuudha alayhi salaatu wassalaam Hamzaa Abu Lahab Ghaydaaq Muqawwim Sifaar yookaan Safaar Abbaas gariin isaanii 10 akka dhalee warra ja'uus ni jira Qusamillee warra itti ida'anii jira Qusamilleen ilmaan gartee Abdul Muttalib keessaa warra ja'u jira jechuudha duuba hoggaanii fi Abdul Muttalib bishaan zamzam khasaa ta'uu isaa hoggaanii fi beekee qodhaa godhe maal jedhee yoo rabbiin ilmaan 10 dhiira 10 naa kanne 10 keessaa tokko nin qalaa qaleetiin wareegama gartee nazrii godhe jechuudha qodhaa godhe tokko nin qalaa jedheeti qodhaa godhe duuba rabbiin ilmaan 10 kanneef hoggaanii fi ilmaan 10 kanneef gariin isaanii Qusamiis keessa jira jedhanii warra ilmaan gartee Abdul Muttalib 13 warra godhuu jira jechuudha Abdul Ka'baa fi khabirootilleen itti idaanii jechuudha garuu ilmaan 10 yooniin dhalee tokko fuudheetiin wareegama nin qalaa jedhe Abdullaahin abbaan rasuulaa haati isaa Faaximaa jedhamti abbaan rasuulaa akkoon rasuulaa jechuudha akkoon rasuulaa haati isaa maqaan isii Faaximaa jedhamti Faaximaa intala Amr Faaximatu binti Amr jedhaniin ishiin tuni gosa gartee Banii Makhzuumii Abdullaahin abbaan rasuulaa kuni alayhi salaatu wassalaam akkaan nama akkaan bareedu ilmaan gartee Abdul Muttalib keessaa nama akkaan miidhagu bareedu nama akkaan ammallee jaalatamu abbaan isaa jechuudha akaakuun rasuulaa jechuudha akkaan jaalataan ilma isaa gartee Abdullaahi kana akkaan jaalataan nama iffaa qabu nama gartee waa hundarraa if qabu nama gartee jaalatamaadha duuba hoggaanii fi qodhaa godhee maal godhee ixaa godheeti ixaa baase ilmaan isaa kana jidduu haqalu jechuu hoggaanii fi ixaa godhee Kaabaa bira geesseeti ixaa godheeti ixaa kana keessaa Abdullaahi irratti bahee jechuu ilmaan 10 isaa kana keessaa isaan gorra'u yookaan haqalu hoggaanii fi ixaa godhe Abdullaahi abbaa rasuulaa kana irratti bahe amma ka'eeti abbaa rasuulaa kana bakka nin qala je'eeti maaliif jennaan qodhaa godheetiin jira sani jecha qodhaa kiyya bakkaan hin gahuu qabaa je'eeti ka'eeti hoggaanii fi nin qala je'ee dhorkan Qureeshiin yoonii fi yaa Abdul Muttalib jedhaniin yoonii fi ammaan tana akkana gootu ta'e karaa gootaa sunnaa nu gootaa namni ilmaan 10 dhalee cuftinuu qodhaa godheeti booda ilmoo isaa qalaa kuni karaa badaadha karaa gaarii miti dhaabi jedhaniin Qureeshii fi eenyuutu dura dhaabbatee adeera rasuulaa Abuu Xaalibii dura dhaabbate jechuudha haaya akkamiin godhaa jedhe malan dhabduuti mala gartee nama waaraa gubira dhaqii jedhaniin nama waaraa gubira dhaqii jedhaniin isii san bira dhaqiiti tawaaraa hidu san mala si haa gootu amma nama waaraa gubira dhaqeeti hoggaanii fi nama waaraa gubira dhaqee waan jetteen dhagee jetteen gaala 10 fi Abdullaahi jidduu ixaa godhii jetteen ixaa darbi jetteen yoonii fi gartee ixaan kuni gaalarra bahe gaala 10 qaltaa jetteen yoo Abdullaahi bahe Abdullaahin qaltuu hamma rabbii kee jaalachiistutti ammaasis irra deebiteeti ixaa goota jetteen gaala 10 ammaasis irra deebita gaala 20 akkasitti hamma rabbii kee jaalachiistutti ixaa ittuma fuftaa amma akka ilmi isaan qalamneef jechuu akkasi ixaa godhe Abdullaahi fi gaala 10 ixaa godhe
Abdullahi Rabbe gaala kudhanimi ammaasis gaala diddam gaala kudhan kabiroo ammaasis oduma akkas jedhuuti gaala 100 gahe waggaa gaala 100 gahe gaala 100 waggaa ixaa ammaasis baasu gizee 10 booda jechuudha 11 gizee baasu gaalarra dhufe waggaan fi ixaan kun gaalarratti bahe gaala 100 akkasitti bakka Abdullahi san fuudheeti gaala 100 Kaabaa bira fidee qale jechuu wareege gorra'e jechuu gaala 100 wareege bakka Abdullahin abbaan rasuulaa qalamu gaala 100 qalee tanaaf nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jee jaan hadiisni kuni ibn Hisham taarikh الطبري keessatti ana ibnu dhabiihayni ani gartee ilma abbootiin lamaan isaanii takka qalamuu geessee jechuu eenyu fi eenyu Abdullahi fi nabiyullahi Ismaa'eel nabi Ibraahimis rabbiin manaa mangarsisee ilma kee qali jeeni akkasitti bakka saasan hoolaa fidee fi rabbiin Jibriil hoolaa fidee fi bakka silaa nabiyullahi Ismaa'eel qalamu hoolaa san qalame jechuu abbaan nabi Muhammadis bakka silaa inni qalamu gaalli 100 qalame jechuu gaalli 100 qalame jechuu sanaaf ani ilma abbootiin isaanii lamaan qalamuu geessee je'ee sigalee Abdullahi fi abbaa isaatii fi nabiyullahi Ismaa'ilii eegasi nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam Abdulmuxalib maal godhe ilma isaa gartee ilmoo irraa hambisuu fedhe ka'eetii fuusise intala bareedduu tasharafa qabdu makka keessatti ta'akkaan kabajaa qabdu maqaan isii Aaminaa ja'aniin Aaminaa intala Wahab ja'aniin Aaminaa intala Wahab bin Abdi Manaaf bin Zuhra bin Kilaab ishii tana Aaminaa tana fuusise Abdullahi amma abbaan akaakuu rasuulaa jechuu Abdulmuxalib ilma isaa Abdullahi kana intala Aaminatti intala kabajaa qabdu sharafa qabdu naamusa qabdu hawaasa keessatti beekamtu ishii tana fuusise jechuu amma fuudheetii akkasitti aruuza seenan eegaa aruuza seenan booda Aaminaan tuni dubartii keessaa gama nasabaatiinis gama sadarkaatiinis nama irra ol aanaa jiru abbaan isii jechuudha damiina banii zuhraati nama gartee kabajaa qabu nama akkaan sadarkaa qabu damiina banii zuhraati duuba isii tana fuusisee isitti makka keessatti aruuza seenan eegasi irra caalaan namaa garaa godhatame jechuu irra caalaan namaa nabi Muhammad garaa harmee isaa haadha isaa jechuudha Aaminaa keessatti hafee jechuu rabbiin gizeenii fi dachii tana dukkanarraa gara ifatti gartee baasuu deemu akkanatti dalaga duuba maal godhe abbaan isaa Abdullahi kana fuudheeti naggadaaf fuudheeti gara Shaam erge akkuma Madiinaa dhaqeetti gariin gartee timiraaf ergee jaa gariin naggadaaf erge alaa kulli haal naggadaaf deemee hoggaanii fi naggadaaf deemee Madiinatti dhukkubsateeti bakka daaru naabiqaa ja'an daaru naabiqaa aljacdii achitti awwaalame du'e dhukkubsateeti Madiinatti du'e hoggaa kana umriin isaa amata 25 abbaan rasuulaa hoggaanii fi gartee du'u amata 25 hoggaa 25 gariin isaanii irra hedduun isaanii nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam warri mu'arrikhtoota warri taariikhaa jechuudha odoo rasuulli rabbii ulfa jiruuti garaa jiruu jechuudha abbaan isaa du'ee jaan isaa ama 25 du'e abbaan isaa jechuu nama xiqqaa dardara xiqqaa haati eenyu gariin isaanii ammoo isaa nabiyyi dhalatee baatii lamaati abbaan isaa du'ee dhalatee baatii lamaati du'ee jaan alaa kulli haal isaa ulfa jiru khaja'utu irra caalaadha isaa ulfa jiru nabiyyi rabbi eenyu abbaan isaa du'ee jechuudha duuba abbaan isaa du'ee sanii haati isaa hedduu faarsiteen walaloodhaan faarsiteen abbaa isaa kan dhaloota nabiyyi rabbi
إن شاء الله نلوني نبي ربي أكاتاتي الألاتي كتالا مدارتي بلينا أنه إيقا سنين جنة أسرتيني سن الراد آبا الشير ولي قودا يادا مراد ربي نواقوتو قبابنا أكنا قباب سيتمان إسيني فيما سينا رسولا قدا في بلا وانتي جتشا قباب سيتين إسيني فيما إن شاء الله إسين برسيسة هردفا إسينين جنة يادا مراد ربي سيني هاقوتو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيان نجردا